Muri Tunisia imibare ya mbere yerekana ko abantu bagera muri miliyoni 8 aribo bitabiriye itora ry'abadepite ejo ku cyumweru. Amashyaka manini yanze kuryitabira kandi byari byitezwe ko imyanya myinshi yegukanwa n'abiyamamaje ku giti cyabo. Muri Congo i Kinshasa ejo ku cyumweru hakozwe imyiteguro ya nyuma mbere y'uruzinduko rwa Papa mu gihugu. Papa Francisco yitezwe mu murwa mukuru ejo kwa kabiri mu ruzinduko rw'iminsi 3. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yagendereye Somalia ejo ku cyumweru. Yahamagariye abaterankunga ku isi guhita bafasha iki gihugu cyugarijwe n'inzara izatwara ubuzima bw'abantu. Muri Eswatini ejo ku cyumweru habaye umuhango wo guherekeza impirimbanyi ya demokarasi Turani Maseko. Umuryango Amnesty International wumva yarishwe azira umurimo we wo kunganira abahohotewe mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu kandi wasabye iperereza nyaryo ku rupfu rwe. Naho aborozi bimukana inka zabo mu ihembe rya Afurika bamaze imyaka irenga 2 bategereje imvura. Ku bihe by'imvura 5 bishize nta mvura yaguye kuva mu 2020 byatumye haba amapfa atarigeze aboneka mu myaka 40 ishize mu karere.